Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wereweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Abadepite mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo basabye Perezida Felix Tshisekedi kujya mu biganiro n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nk'imwe mu nzira yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Kubera iki babisabye ubu? Kubera akaga ko abaturage bamaze kugeramo bitewe n'intambara imaze umwaka muzima. Abaturage barimo bavanwa mu byabo, abaturage barimo bapfa, abaturage barimo banyagwa, abana ntibakiga. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda nta mugambi rufite wo gufata ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko Felix Tshisekedi aherutse kubishinja Kigali. Mu kiganiro n'abanyamakuru, ibyo niko Perezida Kagame yabitangaje. Turajyaho mu kanya muri aya makuru. Umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi muri Nigeria yatsindiye amajwi aruta y'abandi mu matora ya perezida yateje impaka, ariko komisiyo y'amatora ntiremeza intsinzi ya Bola Tinubu mu gihe agomba kurenza ikigero fatizo cya 25% by'amajwi muri leta zose za Nigeria. Hari n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Ibi biganiro biwe na Florentine Kwizera. Ibyo byose n'ibindi turabirambura mu kanya nyuma y'uko Felenga Kwaya abagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umushikiranganji ushinzwe gutwara ibintu n'abantu mu Bugiriki yasezeye ku mabanga ye nyuma yaho habereye impanuka ya gari ya moshi imwe mu zabaye mbi kurusha izindi muri icyo gihugu. Costas Karamanlis yari yagiye gusura habereye iyo mpanuka ya gari ya moshi itwara abantu yagonganye na gari ya moshi itwara ibintu mu ijoro ryakeye, maze abantu 36 bakasiga ubuzima. Bwana Costas yavuze yuko yeguye nk'ikimenyetso gito cyo kwicisha bugufi mu kunamira abahasize ubuzima mu buryo budahwitse. Yavuze ko yemera amakosa ya leta hamwe n'imikorere ya politike yo mu Bugiriki. Umukuru w'igihugu n'umushikiranganji we nabo bagiye gusura aho habereye iyo mpanuka. Igipolisi cyareze ukuriye ahagarara za gari ya moshi muri ako gace icyaha cy'uburangare bukabije. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yamaganye imyigaragambyo yakozwe mu gihugu hose, yamagana umugambi wa leta wo kuzana amahinduka mu rwego rw'ubucamanza. Bwana Netanyahu yareze umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Yair Lapid ko ari guteza imvururu. Netanyahu ibyo yabivuze igipolisi kiri guhangana nabo bigaragambyaga i Tel Aviv. Abantu 14 bahakomerekeye barimo n'abapolisi 3. Ni inkuru ya Yolande Nir mugezwaho na Marie Menina Iradukunda. Abari mu myerekano benshi bagiye bitwaje ibendera ry'igihugu ca Israel, bahagarika uruja n'uruza ku mabarabara, banahagarika n'ingendo z'amagari ya moshi mu kwifatanya n'ibindi bice by'igihugu biri muri iyo myerekano. Polisi yamaze guhagarika bamwe muri bo. Abigaragambya bavuga ko izo mpinduka zizotuma ingingo zizofatwa n'abashinga amateka zishobora kubangamira ubwigenge bw'urwego rw'ubutungane na demokrasi. Abashikiranganji nabo bavuga ko ahubwo uwo mugambi uzokuraho ubusumbasumbane buri mu nzego za leta. Abo bashinga amateka nyene bita abo bari mu myerekano abatovyi. Benshi mu banyamahanga bashigikiye Israel batewe impungenge n'izo mpinduka ry'itegeko rishasha. Mu gihugu hagati naho umugwi w'igihugu wa kabuhariwe mu igendereza nabo nyene bahambije abandi basirikare batorejwe gutabara muhe bidasanzwe, babakangisha kutarangura ibikorwa bashinzwe muri iyi migumuko.
Impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique zise amasezerano yo kohererezanya abantu hagati y'u Rwanda na Mozambique ikintu giteye ubwoba. Umuvugizi w'izo mpunzi yavuze yuko ibyo bizakoreshwa mu gutoteza abatavuga rumwe na leta ya Kigali. Hari abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi biciwe mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika mu myaka mike ishize. Hari uwishwe arashwe mu murwa mukuru wa Mozambique mu myaka 2 ishize, undi aboneka areremba mu nyanja mu 2012. Ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique gufasha icyo gihugu kurwanya intagondwa z'abayisilamu zirwanira muri icyo gihugu. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira no kuri Kisoro FM muri Uganda. Ishyaka rya Leba ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Nigeria rigiye gutanga ikirego cyamagana itsinda rya Bola Tinubu w'ishyaka riri ku butegetsi watsinze amatora. Uhagarariye ishyaka rya Leba Peter Obi yabaye uwa gatatu mu matora yabaye kuwa gatandatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga yuko ayo matora yabayemo uburiganya, bagasaba yuko yasubirwamo. Bwana Tinubu amaze gutsinda amatora yahise yahamagarira abo bantu batavuga rumwe nawe kwiyunga maze bagashyira hamwe. Mfashe kano kanya kugira nsubire gusaba abo twahiganywe ngo bareke tuje hamwe. Iki nico gihugu cyonyine dufise. Ni igihugu kimwe dutegerezwa kubaka turi kumwe, tugakorera hamwe mu gusana ivyononekaye twese. Dutegerezwa gukorera ubumwe, umunezero no gusenyera ku mugozi umwe. Ayo matora yitabiriwe n'abantu bagera ku bice 29% by'abashobora gutora muri Nigeria. Bamwe ntibashoboye gutora kuko ibyuma byanze gukora neza. Bwana Tinubu yatsinze n'amajwi 37%. Uyu akaba ari wo mubare ubaye muto mu matora yose yabanjirije. Abarorezi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi nabo bavuze yuko hari bitaragenze neza bitari bike. Abashinga amateka bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo basabye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ko yagirana ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba urwana mu burasirazuba bwa Congo. Abo bashinga amateka bo mu burasirazuba bwa Congo baravuga yuko kugirana amasezerano y'amahoro n'umutwe wa M23 ari bwo buryo bwonyine bwo guhagarika imvururu zihabera. Banashimangiye ko bashyirwa mu yindi mishyikirano yose irimo kuba. Aba bashinga amateka basabye yuko haba imihora y'ubutabazi kugira ngo inkunga ishobore kugezwa ku bantu babarirwa mu bihumbi magana bakuwe mu twabo. Abasirikare bo mu bihugu byo mu muryango wa Afurika y'uburasirazuba boherejwe mu burasirazuba bwa Congo ari ku mutwe wa M23 wakomeje kwigarurira utundi duce. Imiryango irengera ikiremwa muntu irenga 60 yasabye umuryango w'abibumbye kubuza Ethiopia guhagarika iperereza ku bwicanyi bwakozwe mu ntambara yo muri Tigray. Hari amakuru avuga yuko Addis Abeba yagaragaje ingingo isaba yuko iryo perereza rihagarikwa amezi 6 mbere yuko ryarateganyiwe kurangirira, ntirizigere ndetse rishyirwa ahagaragara cyangwa se ngo riganirweho mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe ikiremwa muntu. Iyo miryango irimo Amnesty International na Human Rights Watch ivuga yuko iryo perereza ryateguwe n'umuryango w'abibumbye ari ingirakamaro kuko abanya-Ethiopia batariye icyizere inzego zo mu gihugu. Umuryango w'abibumbye uvuga yuko bimwe mu byakozwe muri iyo ntambara bishobora kuba ibyaha byo mu ntambara. Prida urakoze Ferenga kwaye kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Nigeria, aho umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi yatsindiye amajwi aruta y'abandi mu matora ya perezida yabaye mu cyumweru gishize, akaba yarateje impaka mu gihugu. Ariko komisiyo y'amatora ntiremeza intsinzi ya Bola Tinubu mu gihe agomba kurenza ikigero fatizo cya 25 by'amajwi muri leta zose zigize Nigeria. Afite amajwi akaba miliyoni 9, akaba rero ari imbere cyane y'umukandida bahanganye umwegereye bya hafi Atiku Abubakar. Inkuru ya Mayeni Jones muragezwaho na Florentine Kwizera. Umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora muri Nigeria ntaratangaza uwatsinze, ariko amajwi yavuye mu mareta 36 aramaze gushigwa ahagaragara hamwe no mu mugwa mukuru Abuja. Bwana Tinubu biboneka yuko amaze kubona ibice 36% by'ayo majwi.
mu ijambo yashikirije ayo majwi amaze gutangazwa bwana Tinubu yavuze yuko anezerejwe no kubona yaratowe. Ni kiringo atari ico gufyina, ndabyemeye kandi ndanezejwe cyane nuko mwantoye kugira ngo ndongore iki gihugu nka perezida wa gatandatu w'igihugu cacu dukunda. As the 16th president of our beloved country. This is a shining moment. Ni igihe gikomeye mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese no kwerekana ko turi muri demokarasi. Hari imyidogo y'uko amajwi yagiye aratangazwa bigura intege. Umugwi ujejwe gutunganya amatora umenyesha yuko ari kubera ibibazo by'ubuhinga aho bwari bubaye ubwa mbere uburyo bw'itumatumanako bukoreshejwe mu kwegeranya amajwi yavuye mu bibanza byose byatorewemwo muri ayo matora ku rwego rw'igihugu. Imigambwe ibiri komakomeye mu itavuga rumwe na leta yavuze yuko aya matora ataciye mu muco, isaba yuko haba yandi matora mashasha. Reka tuve muri Nigeria tujye mu karere k'ibiyaga bigari twerekeze i Kigali mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame amaze gusoza ikiganiro n'abanyamakuru kibanze cyane ku kibazo cy'umutekano w'akarere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ni ikiganiro cyabaye ahanini mu rurimi rw'icyongereza kikaba kitabiriwe ku buryo butamenyerewe n'abanyamakuru bo mu bihugu bya Afurika nka Zimbabwe, Kameruni, Congo, Brazzaville ndetse na Kenya. Kibaye mu gihe Repubulika Demokarasi ya Congo ikomeje gushinja u Rwanda gufasha ingabo z'abarwanyi ba M23 kuzana umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, ibirego u Rwanda ruhakana ndetse Perezida Paul Kagame akabongeye no kubihakana kuri uyu munsi. Mugenzi wanje Jean Claude Mwambutsa ukorera i Kigali mu Rwanda yakurikiye iki kiganiro. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Mwambutsa, ni ibiki by'ingenzi Perezida Paul Kagame yavugiye muri iki kiganiro n'abanyamakuru? Perezida nk'uko wabivugaga ikiganiro mu kanya twinjiye muri studio twatangiye amakuru cyari kigikomeza kibanze cyane ku mutekano mukeya mu burasirazuba bwa Congo. Perezida Kagame yongera guhakana amakuru ashinja ingabo ze kugira uruhare muri iriya mirwano no gufasha umutwe wa M23, ahubwo yongera gutunga agatoki ubutegetsi bwa Congo avuga ko bushyigikira umutwe wa FDLR. U Rwanda rwo rwemeza ko ari umutwe w'iterabwoba ururwanya gisirikare. Ni ikiganiro cyagarutse cyane cyane ku mutekano w'akarere nyine nk'uko twabivugaga, ariko Perezida Kagame yagarutse kandi no ku kibazo umugenzi wo muri Repubulika Demokarasi ya Congo aherutse kuvuga ko amushinja ko ashaka kwigarurira ubutaka bwa karere ka burasirazuba bw'igihugu cye. Icyo cyo yakivuzeho iki? Perezida Kagame yahakanye, yavuze ko nta mugambi na mutoya u Rwanda rufite wo kugira agace k'ubutaka bwa Congo rwakwigarurira, ko kuba wagerageza icyo kintu byaba bimeze nk'ubusazi. Yavuze ko gutekereza ibyo bidashoboka, umugambi nk'uwo ntabwo u Rwanda rufite kandi nta nubwo ruzigera ruwugira. Hanyuma ku kindi kibazo cy'intambara nyine imaze iminsi ivugwa hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga intambara y'amagambo ahanini, ndetse Congo ikaba ishobora no kwiyambaza inshuti bagatera u Rwanda. Ibyo yakivuzeho iki? Kuko biherutse kuvugwa ko Congo ngo ishobora kwiyambaza inshuti zabyo bagatera u Rwanda. Nibyo icyo kibazo yakivuzeho Perezida Kagame. Yarabashijwe ku bijyanye n'umuryango wa SADC w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo. Congo imaze iminsi yiyegereza. Abanyamakuru batese u Rwanda aho rwaba rufite akaga ko SADC yabigiye kwinjira mu mirwano ndetse intambara ikaba yahindukira ikerekeza ku Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko bidashoboka, ko asanga SADC idashobora gukora ibintu nk'ibyo, kandi avuga ko ku ruhande rwa Congo bavuga intambara bafite uburenganzira bwo kubivuga. Reka twumve Perezida Kagame igisubizo yahaye uyu munyamakuru. Afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo.
ntabwo nibwira rero ko ushaka gukemura ikibazo cya Kongo nubwo abenshi bashobora kugikemura bashaka kugikemura bakagikemura nabi cyangwa ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Kongo, ntabwo mbibona. Ariko icyo nakubwira ni uko iyo udashaka intambara urayitegura, iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera. Perezida Paul Kagame mu kiganiro n'abanyamakuru asoje inkuru y'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa twavuganaga mu kanya. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbc.gahuza.com ndetse no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya zabura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi, hani London ni saa 10:45. Ndi Prudence Njumva mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. BBC Gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Tukiri mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko mwabyumvise mu makuru twabagejejeho avugwa henshi ku isi. Abadepite bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabye Perezida Felix Tshisekedi kujya mu biganiro n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Mu ibaruwa ifunguye banditse, izi ntumwa za Rwanda ziravuga ko kugirana amasezerano y'amahoro na guverinoma ari bwo buryo bwonyine bwo kugabanya imvururu mu burasirazuba bwa Kongo. Banasabye kandi ishyirwaho ry'inzira yo kunyuzamo imfashanyo y'ubutabazi kugira ngo abantu babarirwa mu bihumbi magana bakuwe mu byabo babone inkunga bakeneye. Abarwanyi ba M23 bakomeje gukomeza bajya imbere mu duce bafata mu ntambara barwana n'ingabo za leta, kabone n'ubwo ingabo z'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika zoherejwe. Abasirikare bazo bakaba baroherejwe kurwanya uyu mutwe ndetse n'indi yitwaje intwaro. Navuganye na Habinshuti Seninga Robert, akaba ari perezida w'inteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri iyi baruwa banditse, ntangira mubaza impamvu bayanditse ubu ngubu. Kubera akaga ko abaturage bamaze kugeramo bitewe n'intambara imaze umwaka muzima. Abaturage barimo bavanwa mu byabo, abaturage barimo bapfa, abaturage barimo banyagwa, abana ntibakiga, abaturage ntibakivurwa, mbese bari mu kangaratete gakomeye. Niyo mpamvu twanditse urwandiko tugamije kwibutsa Perezida wa Repubulika ingingo zose bagiye bafata mu biganiro, haba Rwanda, Nairobi, Bujumbura ndetse na Addis Abeba. Tugira tuti bareke kuguma mu magambo, ahubwo bashyire mu bikorwa ibyo bagiye bemeza nk'abakuru b'ibihugu. Iyi baruwa muyanditse mu gihe leta ya Kongo yo ivuga ko umutwe wa M23 iwita umutwe w'iterabwoba, ko idashobora kujya mu biganiro nawo. Nkamwe mugize bumwe mu butegetsi bwa Kongo aho ngaho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nta mpungenge mufite ko mushobora kugongana n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gusaba ibingibi biganiro mu gihe leta ya Kinshasa yo ivuga ko idashobora kuganira? Nta mpamvu twagongana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuko turimo tuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kinshasa nibwo bwagiye Rwanda, nibwo bwagiye Bujumbura, nibwo bwagiye Nairobi, kandi mu myanzuro byose bagiye bafata bavugaga bati nyuma yo gusubira inyuma kwa M23 hazakurikiraho iki. Bavuze ko bagomba kunormaliza imibanire n'ibihugu bituranye, bakavuga ko bagomba gushaka igisubizo kiri politiki mu bibazo bya M23. Ese bisobanura iki? Nuko benshi imyumvire yabo bitandukanye, akari byo usanga abantu bavuye mu biganiro basinye amasezerano ntibakurikize ibyo bagizwe baganiriye. Twebwe kwari ukwibutsa ubuyobozi umukuru w'igihugu ko ziriya ngamba zose zagiye zifatwa aho bagiye bajya hose bagomba kuzishyira mu bikorwa, biye kuguma mu magambo. None kumenya kwitana ba mwana ko musaba ibiganiro na M23 kandi abaturage muhagarariye aho ngaho muri iyo ntara yanyu bamaze iminsi bakora imyigaragambyo ikomeye ndetse rimwe na rimwe irimo urugomo, ntabwo mufite impungenge ko ibyo musaba bishobora gusembura indi myigaragambyo ikomeye aho ngaho? Kwigaragambya biremewe, ariko guhohotera abantu turabyamagana. Ariko ibyo ni byo muvuga, ariko siko bigenda kuko imyigaragambyo imaze iminsi yibasiye abantu, yibasira ibikorwa bya Loni ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano aho ngaho bo muri MONUSCO. Nicyo kimwe cyatumye duhaguruka kuko tubona ko
urumva ko twe tumaze iminsi turi muri etat de siège tugasanga abantu barebera igihe ibintu bikorwa bikorwa twe tukavuga tuti niba abantu bagira icyo basaba leta nangwa se basaba abantu bavandimwe bagomba kubikora mu buryo butarimo guhohotera. Icyo kintu cy'ihohotera cya mbere n'umukuru w'igihugu wacu arabyamagana, kandi nanjye nk'umukuru w'inteko ishinga amategeko ya province ya Nord Kivu ndimo byamagana. Uzabyumvisha abaturage gute rero kugira ngo iyo myigaragambyo ntibe, kuko mu kwigaragambya barasaba ko umutwe wa M23 uhashywa mu rwego rwa gisirikare ukavanwa aho ngaho, mwebwe murasaba ko uganira na leta? Ndatekereza ko muvandimwe intambara zabayeho ku isi nzima nyinshi zishyirira mu biganiro uretse kwirengagiza ibiriho, ntabwo ari ubwa none. Twebwe twakwanga dute gushaka igisubizo cy'amahoro? Ntabwo umuntu bazamubaza ngo mbese byagenze bite kuko yazanye amahoro. Umuntu bazamubaza ngo yatsinzwe ate, ariko iyo umuntu azanye igisubizo cy'amahoro ntabwo bazamubaza ngo mbese watsinzwe. Twebwe nk'abadepite twasuzumye dusanga ko ziranginga abakuru b'igihugu bagiye bafata ari za ngombwa. Urumva ko urwandiko twarwanditse ejo dutegereje ko badusubiza. Depite Habinshuti Seninga Robert, perezida w'inteko ishinga amategeko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turuhuke gato tujye mu mikino, mpijambo Jean Claude Mwambutsa. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri amakuru yacu. Duhereye mu Rwanda mu mikino y'igikombe cy'amahoro, ikipe ya Rayon Sport yaraye igeze muri kimwe cya kane isezereye Intare yo mu cyiciro cya kabiri nyuma yo kwitsinda ibitego 2-1. Esperance yo mu cyiciro cya kabiri yo yasezereye Rwamagana City yo mu cyambere yitsinze igitego 1-0. Amakipe akomeye nka AS Kigali na Gasogi yo mu cyiciro cya mbere yo yamaze gutangaza ko atazitabira imikino y'iki gikombe. Ku mugabane w'Uburayi duhere mu Bwongereza ahakinwa imikino yo gushakisha itike ya kimwe cya kane cy'igikombe cya FA. Uretse imikino iteganijwe muri iri joro, hari n'indi yarayibaye. Incamake y'iyo mikino reka tuyibaze mugenzi wacu Florentine Kwizera. Muri iri joro umugwi wa Manchester United urakira West Ham United ushaka itike ya kimwe cya kane mu gikombe cya FA. Manchester United irakina inyuma y'iminsi 3 yegukanye igikombe cya Carabao, igikombe cya mbere ibonye mu myaka 6 ishize. Umutoza wayo Erik ten Hag yasabye abakinyi biwe kwiyibagiza igikombe batwaye kuko akazi kakiri kenshi. Uyu mutoza afise igikorwa gikomeye cyo guhangana n'uburuhe bw'abakinyi bafise inkino nyinshi zibarindiriye muri uku kwezi kwa gatatu. Ngo birashoboka yuko yogerageza kuruhura bamwe muri bo, ariko ngo arifuza no gukomeza muri kimwe cya kane. Mu yindi mikino ihari, Sheffield United irakira Tottenham naho Burnley yakire Fleetwood Town. Mu mikino yarayibaye Manchester City yasezereye Bristol City yitsinze 3-0 birimo 2 byinjijwe na Phil Foden. Blackburn Rovers yatangaje Leicester City mu kuyitsinda 2-1. Fulham yageze muri kimwe cya kane isezereye Leeds United inyuma yo kuyitsinda 2-1. Iyindi ekipe ya Comedy ya Brighton yasezereye Stoke City yo mu ciciro cya kabiri yitsinze 1-0. Urakoze Florentine. Tutarava aha mu Bwongereza mu gikombe cya shampiyona, ikipe ya Arsenal yoboye izindi iragerageza muri ijoro kongera intera hagati yayo na Manchester City ubwiza kwakira Everton. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye mani kumukirana ari mfite agiye ukabutambwira amakuru agishyushye. Shaho Patrick ngo ufite amakuru ashyushye kurya atari ngira rwose uramugabo asohoka. Mbwira rero umwana atiki, mbwira vana niba yarakwemera icyayi cy'imfizi mani. Ceceka Shaho Patrick, kuko kumuhagarara imbere ngo mvuge icy'ingenzi byarangoye, turinda dutandukana nta n'ijambo mvuze. Ni 12:45 kuri BBC. Sangwa wayumvise, reka noneho ijambo Florentine Kwizera mu kiganiro cy'abagore. Claudia Ruzigana Umuhire yashinze ikigo Imanzi Creation. Ni ikigo c'ubwanditsi bw'ibitabo kigakora n'utundi dukino tw'amashusho twibanda ku migani n'ibindi byese byo muri kahise na cyane cyane ku Rwanda. Imanzi Creation cahembwe muri 4 vya mbere n'ishami rya leta y'Ububirigi rijejwe iterambere Enabel mu gisata kijejwe gushigikira imirimo y'abanyamigambi b'abagore ifitiye akamaro abandi mu kibano. Mu birenga 2,000 byihwejwe bituruka mu bihugu 12 byo muri Afrika. Yabanje kunsobanurira iby'ico gihembo Our Prize aherutse gutahukana. Our Prize ni competition yerekanijwe na Enabel
ku rwego rwa Afurika cyangwa se mu bihugu byose bakoranamo. Enabel ni agence gouvernementale y'Ububiligi ishinzwe iterambere. Hanyuma ayo marushanwa batangije yari ari muri kategori enye, ama startups. Donc startup category ni ku bantu bamaze imyaka iri munsi y'itatu, scale up ni ku myaka irenze itatu bakora, hakaza innovation, ubwo ni umwihariko cyangwa se igishya, hanyuma hakaza na people's choice, ariho abantu bahitamo bagatora uwatsinze muri iyo kategori. Ibikorwa mwamuritse nibi? Twamuritse ibyo dukora nka Imanzi Creations, ibyo bitabo, impamvu tubikora, abo tubikorera, nicyo tumaze kugeraho kuva twatangira muri 2019. Muri rusange irushanwa rwitabiriwe n'abantu basaga 2400, bahitamo abatsinze 12, ubwo ni batatu muri buri cyiciro. Ababaye mbere bahembwe kujya gufata ibihembo byabo mu Bubiligi, akaba ariyo mpamvu twari turiyo mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Ibi bintu mukora byo kwandika ibitabo birimwo mu Kirundi tuvyita ngo imigani n'ibitito, ko twumva ari ibintu umuntu aba yibaza ati ni ibintu bizwi n'abakera bize kahise. Byagenze gute kugira ngo winjire muri ico gikorwa? Ko abantu dukorana cyangwa se abagenzi banjye bose turi mu kigero kimwe. Mu myaka ingahe nimba atari banga? Twese turi munsi ya 26. Dukura twari tuzi amahistoire amwe nk'uko bavugaga imigani se cyangwa se amadesane twarebaga, yari twese twaje gusanga duhuriye kuri amwe, za Tintin, zira zo hanze nyine za Simba na Samba, zari nziza pe, ariko gusanga twebwe ntazi iwacu zihari, ntazo mu Rwanda zihari, cyangwa se nk'umurundi akibaza ntazi Burundi zihari, ku buryo zaba arizo abana babona, kuko byaba byoroshye kwisanga muri iyo personnage, kwibonamo. Mu gukora ama recherche dusanga abo ba super héros barahari, bahozeho n'abadahari, umuntu arabahimba akabakiriya, kuko na ba Superman ntago babayeho. Turavuga reka natwe dukreye iyo environnement y'abana bazisangamo, bakabasha kwibona muri izo nkuru, nawe akazakura yumva avuga ati ndashaka kuzaba nka Ndoli, bana kuvuga ngo nzaba nka Superman kandi nta metropolitan tugira hano. Nyuma yo kubikora turavuga ati nubwo tutahita dukora ibya Afurika yose, ariko byibuza se hari n'abandi twakinspira gukora nk'ibyo wabo, bakavuga byibuza ibyo mu bihugu byabo, kuko nabyo birahari. Uretse ko nta n'uwamenya amateka y'iwanyu kukurusha, twe niko tubyemera. Ubigenza gute kugira ngo ushobore nka Ndoli kuvuga inkuru yiwe mu Gifaransa, mu Congereza, harimwo ibintu usanga ari umwihariko w'u Rwanda? Dukora inkuru mu kirimi kimwe, hanyuma tukabaho igihe cyo kutranslatinga, ariko kugira ngo uwa mwimerere bavugaga udatakara w'inkuru, tubanza kuyikorera, hanyuma tugafata umu expert we akadufasha, akayifasha kuyishyira neza ku murongo, tukareba icyo tureba cyane nuko idatakaza umwimerere wayo cyangwa se ubutumwa twashaka gutambutsa. Ku isoko abana barabihurumbira, biragugwa, n'umurimo ushobora kugutunguka guteza imbere? Yego, birashoboka. Kuva twatangira tumaze gukora ama titles 6, harimo n'ama games 2. Ikintu nyine gituma tunakomeza gukora tukabona n'ibintu binadutunze, nuko twatangiye dukora za nkuru iri mpimbana ariko ivanzemo n'ibyabaye, yego, hanyuma nyuma dusubiramo konte za kera, noneho twakuze natwe dusanga dukoze imwe yitwaga Ngunda na Ndabaga. Ababyeyi batangira kuzikunda, batangira kuvuga ati se ibi ndabyibuka narabyize kera, nakifuza ko umwana wanjye amenya iby'amateka, amenya ibyo mu Rwanda. Nuko nguko bigenda bituma turushaho gukomeza nyine, tukabona na feedback mu bandi bantu bakavuga ati mwazadukoreye inkuru, mwazakoze iyi ngiyi. Nimba atari ibanga, igihembo n'amafaranga ni igikombe gifite agaciro kangana gute? Ni igikombe, ni n'amafaranga, ariko atari amafaranga ya cash. Kuba ufite billet d'achat, tubyite gutyo, limite ya 50,000 euros, ukaba batazaguha amafaranga mu ntoki, ariko icyo uzifuza kugura kizafasha kampani yawe gutera imbere no kugira ngo ibikorwa byawe byaguke, bazakishyura. None ubundi wari wize iki Claudia? Jewe nize génie civil, spécialisé muri environnement, hanyuma ibyo nayifatikanyaga no gukora ibinkora nyine. None mu buzima bw'akazi ka misi yose, Claudia ni umu engineer canke n'umwanditsi canke ni byose? Ni byose. Ni byose, ariko 75% mba ndi umwanditsi, 25% nkakora ayo maproje yanjye ku ruhande. Arakoze rero, akaba yaganiraga na Florentine Kwizera mu rurimi ruzimije, abantu bakora imirimo myinshi itandukanye babita ngo n'abatete.
ahangaha ni naho dusoreje ibiganiro byacu ariko mbere yo kuva muri studio nkubwire ko abadepite mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru basabye perezida Felix Tshisekedi kujya mu biganiro n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nk'imwe mu nzira yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Bakaba bavuga ko ibyo babisabye kubera abaturage bamerewe nabi cyane, ndetse bamwe bakaba barimo bicwa, abandi bakaba bavanywe mu byabo. Ushobora kongera kumva amakuru kuri bbc.gahuza.com. Twafashijwe na Jay Megani kugira ngo amakuru abagereho ameze neza. Ndi Prudence Njumva naho Florentine Kwizera yarayoboye ibi biganiro. Wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango haryana na hejo.